Hello. Bring out chuan. Chemical reactions and equation ka chapter. Chemistry biga chapter ni na kan zir tan do ani. He chemistry zir don chuan he in trade ring to chu a foundation, a base ania. Ni kuma class 9 a khain a basic idea claim a chemical formula zir dan de kan zir to a khang kha. Claim mi kan expand dona a chang kang chin tak ta kan nu chho do dona ni kuma kan zir to a peak takin valency le formula zia khathiam chiang nge ngai in le ka bu lui de in lo refer le zo zo ngai don ni formula zia dik lo chuan equation hi zia dik thei mi lo dik kha lo fa sang cheu le amma sebera chuan enge chemical reaction hi a definition and potang. A chemical reaction is a process in which two or more substances combine chemically to form new substance. Chemical reaction kan tini kuma kan soi kan zir to chemical change soi na ni. Chemical change a chuan class na kan zir to khan new substance aron in cm thil tharon in cm a kha katiang kha chemical reaction kan ti chu ni. Heta entinan hydrogen le oxygen in chopola water on form ta hi chemical reaction chuni ta ni chuan a symbol a chun ti jong kan ziak thina a le b hi arrow hi right side lam ko ka arrow hi forming te chiar tur ni amo combine ti emo forming emo to give ai nang ve ka khati ka man thei vek ta hian helam a le b hi reactants kan tia chuan c le d hi products kan ti thung ani ka lo fele la reactants left hand side da kan da charanga chuan right hand side da products chuan hetai thre le tur bok chu achang chuan arrow sign a hen equal to the point mang train nakina kan la soi zawang khalai ka chu hetai thre tur poi mo le deu chu chemical reaction chu ka se dong han thil thar in cm ani ka ni do new substance hydrogen oxygen in chopola water form hydrogen properties le oxygen properties ka water hen om to lo re kha khala re bong chu hydrogen kang theya oxygen ka support of combustion ani thunga ma se water chu fire extinguisher ni dei chuan hey charcoal bonds in air to give carbon dioxide charcoal is in share thiam kha me hol kha khal taila borok nen in chopola in combine carbon dioxide ron chuak ta ni ta te po thil thar aron siam khatiang chi kha chemical change chemical reaction kan ti chu ni ta ni kha definition jon du tok le tela ani le tinge kan chemical change ka chemical reaction ka thling ti kan hriat thiang enge a characteristics amnesia ani phung ama severa jonga soi do khan formation of new substance thil thar roi siam chokhe jonga soi to lo ma kan soi to production of heat or light or both ichi kan soi tak charcoal le boruak oxygen te me ai nang lawa boruak oxygen kama se hemin chopolen carbon dioxide chuak ta ni heta hian i hriat tur chu mei hol ka kan hal ti na ni kan hal lai khan nge lo thleng atira kan hala chona hnuah chona maina kang ta heat and light kha ron chuak ani lumna le en na kha ron pe chuak chem dro chuan do le number 3 po change in temp heta hian avai hian a thleng vek tur na ni lowa ma se he hi a thleng engwa ber hi chu a thleng nge do ni emo pakhat item hi chu a thleng nge don chemical reaction a chuan kha khalo chin chela change in temperature ti po charcoal kha aru kan rolin kha kan hal khan alo sata mo temperature khalo dang lam ta ni now formation of precipitate he dang ta de ule ka he chu tu na hen lo precipitate hi define le lo ngai gan zir thui mai precipitate kha insoluble particles ti na ni solution a hian
solution kha a chuna soluble kan ti thin ta a particles te kha chuan suspension a class 9 je lai bok suspension a kha chuan in insoluble a monga tla khom thin kan ti ta ni chemical reaction line heti hi lo thling thina entianan alar tak bakha chu silver nitrate AgNO3 le sodium chloride hi react tir taila mo ato pati hi ron chhok ta ni silver chloride le sodium nitrate ron chhok ta silver chloride hi monga tla khom da dei ta ni om je chu hemi te pati water an soluble ve ve ta solution pati ni ta ni ani chopol ta ma se to pa chuan hei solution ala tela silver nitrate hi solution a kharom to loit amo khala tla khom ta thina ni amo khan kha kha precipitate kan ti chu ni helai mi chu thil sa tem lo khan in thil kang chi khan helai property chu lang na sa number 2 le 3 ga number 4 is solution in react a hian atopa precipitate hi ron chuak thin ni chuan change in color ti te po helai color khain ang to lova chuan ni chin kan soi ta ang charcoal kha aduma carbon dioxide jan rong nei to re lo color khain change ni change of state hey physical state so solid kha liquid alo changa solid kha gas alo chang again charcoal bo kha solid tela charcoal kha solid ania hey chu gas ni dei to chon evolution of gas atia hey bok kha ato ngor thil lang hey chu kan mang jing te em entinan zinc le acid chak ber te hydrochloric acid hi chopol taila gas aron chuak ani mo evolution aron thlok chuaka chu gas chu hydrogen gas ani details in hegan la tianga practical apo he chu ti nge ngai ni kha ka soi thale du chu he hi awa hian thling nge don ti na ni lo ma se heng jing a hian patni emo pathum emo pali emo heng hi chu a thleng nge don chemical reaction an khadangan chemical reaction lo thleng ani ti thre theta ni apoi mo bera chu na chung ber hi mo heng thil dang hi chu change of state te po physical change khan om ve the thawa formation of new substance chemical ba hian om thelo chemical reaction ba now chemical equation here a definition is here le poila the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substance involved in it is known as a chemical equation ni china ga soida hydrogen le oxygen in react water form kan ti kha equation jon ti ga logic theta ni H2 plus O2 giving H2O hey balance lo tan true ta hian true bok hetias sei de tia zia no hi hatia han zia kha mo a sei de la tuga chuan man lai chemistry teacher ho chemistry major ho ga hian equation da me khan lo all samzia lo all samzo ka mun tam ta lo save ti khan lo mu chok ta chu wa chuan he te hian equation hi ron chok ta ni chuan equation hian i hriat reng tur chu ata definition a omang hian symbols le formula kan mang H2 le O2 kha symbols ania H2O ta ka chu formula ni to heta charcoal ni tin kan soi ta bo C plus O2 charcoal hi almost pure carbon ania carbon le air khan oxygen ama kha oxygen chau khain react ani nitrogen da khain react velo oxygen khan in react carbon dioxide ron form ta ni CO2 kha chemical equation na soi chu heti a thuo ti sei de de ziangai kha equation manga toy te ziana kha kan zia dan system ka chemical equation kan ti chu ni ta ni chemical equation hian ka soi tong khan shorthand ani ma hi mo shortcut angani chu chuan information tam taka pe a hi hriat ngal tur chu hydrogen ani ti kha nt ra chu heng number hian oxygen e bokani ado da kan la sei dona atom zat te a molecule zat te kha ron soi fia kha zong kha le handot en liang balanced chemical equation a balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactants and products balanced chemical equation kha I balance nge hi ngai bokani jiaglowang an equation needs to be balanced so as to obey
the law of conservation of mass class này là cần diệt bốc law of conservation of mass kha a follow ngai ein balance lo chuan law of conservation of mass hi kaltina nia thil om lo tang thil om khain siam theilo kan ni to kha ke science a chuan matter can neither be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another. Law a follow ngai ni kan soi fiang e ni china ka zia hydrogen oxygen in chopola entianan H2O lo form ta ni heta hian in shred ring tur chu ion balance lo ni enga ti hydrogen atom hi ta hian patni oma hydrogen hi left hand side a hian chok photang left hand side hydrogen hi patni oma oxygen bo hi patni oma ni ma se right hand side kan en chuan hydrogen kha patni ala dika oxygen kha pakhat cho om ta ni ion balance ta re lo ni engi omji oxygen kha ion destroy ti na ni hemi equation kan en rango chuan ma se chu hello hian in a phal si lowa thil thelo ni tia chu vain balance kha lo ngai ta ni en tia kan balance zan tur chu trial and error paklai sap kan tia kha ba class ya chu kan la zir lowa le hydrogen kha kan en photang trial and error tiom je chu addict thei ma chu number a ma hian da tur ani heta hian shred le tur chu kan balance huna hian hetlam a formula a symbol dot chia tiang number an huai subscript kan je hi a change thei me lo kha hreng chu a ma che a coefficient ang a chau khan in number kha ada thei ni ta hian entina ta hian 2 hi wada ve ngod la adik lo ni asan chu form helai 2 da kha formula kha di danglam de ta H2O2 ka water in to lo hydrogen peroxide in to thil dang de to helama hian number kha da thiang lo sorry helama hian om ngai a coefficient ang khan le hydrogen join balance sa so ngai to oxygen khain balance lo ta true ta hian true ga da ve ngai ta ni ma se ka soi dong khan hela hian true ga da thelo subscript a khan he ta H2 ma hian ga da ngai tiang ga da ta ni he tia ga dai chuan he 2 hian H multiply a O hi multiply bokani ti khan oxygen chu pahni om ta ain dik ta thlap ani ma se hydrogen jo kha boi ta ni hydrogen hi ta hian pali om ta ni 2 le 2 kha multiply ngai ta 4 om ta ta hian 2 chu om sia en tia ka tiang ta hian 2 ka da ve le me ka thiam tro ti kha chuan hydrogen hi pali om ta oxygen pahni hydrogen pali oma oxygen po pahni ti kha chuan left hand side le right hand side da hydrogen le oxygen om za da kha ion balance ta thlap me ni hi balance chemical equation kan di chu nia equation hi ion balance ngai ion balance lo chuan law of conservation of mass kha kala chu thil thei ani lo kan di to kha chuan ti hian kan soi thei ta ni equation a information a pek chu hydrogen is 4 tro 4 atoms of hydrogen reacts with 2 atoms of oxygen to give 2 H2O ka chu compound nei to a hi element ne lai chu compound do compound chu atoms kan tingai lo molecules kan dika 2 molecules of water ha hetia sei de wa kan zia kha equation chu toi te khan lo zia thei da ni equation pa khat kan tile longa equation je dan in text sami page 177 ami iron filings react with steam to give iron 3 oxide and hydrogen. The question ron kalta he equation in chanti ron ta ni zo na chuan le
iron kha class 9 kan zero to Fe nia reacts with the plus tia je to steam chu tui soina nia tui hu tui so H2O tile to pang to give iron 3 oxide like 3 hian and tia chu iron valency kha and tia rani iron oxide ka zia potang Fe nia nga oxygen ka oxide ka on me ya iron valency ka 3 nia oxygen valency ka 2 ni thungta he class 9 zero like ha poi mol the formula hi zia dik nge ngai so I get Fe2O3 Fe2O3 and hydrogen atia hydrogen te oxygen ka diatomic molecules ania chu wangin 2 kha dang ngai an mani chawan om chuan H2 ta hen balance sim kan enang kan balance le ngal don ne ulok to no enro iron kha 2 iron tan pakhat chau adiglo tan 2 kan dang tikan iron chu balance a hydrogen in balance boka oxygen hydrogen 2 tro ta po 2 oxygen ni tan 1 ne heda 3 nia en balance lo le ta chu wangin lai 3 chon tan 3 da ve potang 3 tikan oxygen chu in balance le ta hydrogen kha boy le ta ni hydrogen kha tan 6 om ta 3 le 2 6 ta hen 2 chau tan 3 da ve le 6 tikhan in balance ta vek iron patni ta patni hydrogen paruk oxygen pathum tikhan in balance le ta vek ani now let's look at this question again sodium metals reacts with water to give sodium hydroxide and hydrogen gas aron ta ka soi tong han formula kha zia dik phot angai formula zia dik lo kha chuanin a balance khan om zia nei mi lo chu wang chuan class 9 zir lai kha la poi mol to ni sodium kha Na nia reacts with plus ania water H2O to give aero ka danga sodium hydroxide na rem class 9 akhan NaOH and valency 1 veve nia NaOH ni mai plus hydrogen gas n kha plus ni mai hydrogen chu H2 da to khati kha he hin balance sem gan n liang Na dika hydrogen patni le hydrogen ta hin je om hele pakhat om sa pakhat patni pathum om ta ni oxygen chu dika hydrogen kha dik talawani antia ka siam thatang pathum oma tai pathum da ve tur chuan tan pathum da la paru ko chho dei dona adik thei talawani chu wangin heta hian tan tu ka hi ise tur chu apani bel khomi even number a chan tiro tan 2 hydrogen even sa to a helai apani bel khomi even tur chuan he kan ti even anga he even sa helai ti even ila even vek don ni henan 2 ka dang kan hydrogen ka patni om ta tan patni pali om ta ni pali om ta ka chuan ta hian patni daila pali ni le chi hydrogen pali kan hydrogen chu dikta ni oxygen hi patni ron ni ve phata ase patni ni samo oxygen chu ni ve ngal adik bok sodium poka patni tan 2 kan da le oh the khan and balance le ta thlap ani okay let's do one more example now look at this question barium chloride reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and precipitate of barium sulfate etane hetai re to jo barium hi valency kha 2 nia chloride kha Cl chlorine 1 so the formula is BaCl2 barium chloride kha potang BaCl2 aluminium sulfate what is aluminium sulfate aluminium kha Al ania sulfate kha SO4 ania and valency kha aluminium kha 3 nia sulfate kha 2 so I got Al2SO4 bracket 3 don't forget this hey te hilmi no tur hemi formula je hi mo formula hi ti dik nge ngai then gives
enge aluminium chloride formula ting om veang kan se dong khan aluminium chu 3 nia valency chlorine 1 ha he chu almo AlCl3 ni me plus barium sulfate BaSO4 barium kha valency 2 nia sulfate ka 2 nia kan sel antikal me he chu le tu na khalai chin jong kha chu class 9 zer la gi do kha formula sia chau kha ma set in ute atele mi tam ta kan om thina a balance chu soi lo hemi equation a formula rem ron dig lo ha khan om thin formula dig lo kha chon ek balance ngai na khom to lo rem chu na formula kha chu i thiam sa nge ngai ni masabra barium and barium Ba adika na 1 ve chlorine 2 3 adik ta lo chlorine a helahi a even a helahi o to ni 2 le 3 chu 2 le 3 chu a le ling multiply oh he 3 gan multiply de nga he 2 gan multiply de yang ti khain balance ka lang 3 le 2 6 2 le 3 6 chlorine par ve da dikta ni barium pathum aloin ta he ta hian pakhat chau tan 3 da ve photang kan barium adik le a aluminium Al2 2Al ain ang thlap adik ngal SO4 tapil soi me awesome malpon soyang sulfur pathum sulfur pat 3 na overtro tira pathum oxygen 4 3s are 12 4 le 3 multiply bracket ni multiply tur ni bel tur lo 12 3 le 4 12 adik perfect ali ti khachuan okay chuan in textbook kan zir mine zir chunzo mine page number table 7.1 le 7.2 ka hei ga ronda fiat vaklawa in textbook kan lo keula page 176 ka kha lo ba hat le fe ga lo memorize le chu hydrogen valency chu 1 and lithium 1 sodium 1 potassium 1 magnesium 2 calcium 2 barium 2 chon he lama anions lama fluoride 1 chloride 1 oxide 2 phosphate 3 nitrite 3 khang ho kha hemi tel lo hi chuan hemi in by ha chian lo chuan formula khai jiang dik thei lo ang hemi hi thiam nge ngai okay next class a chuan chemical reaction ni kan chunzom lenga information provide engza nge provide te chuan types of chemical reaction te kan share tawang